mu gisubizo kitarimo gusasanura bya gisirimu kirimo kwirengagiza nkana Perezida Tshisekedi udashaka gukemura ibibazo bya Kongo avuga ko bizakemurwa n'u Rwanda. Twari kuwa mbere wa tariki 29 z'ukwezi kwa kane k'umwaka wa 2024 Perezida Felix Tshisekedi yerekeje mu Budage guhura na Chancellor Olaf Scholz. Mu gihe nk'icyo neza yagize gutya nyarukira kuri televiziyo y'Abadage ya DW mu mpine za Deutsche Welle mu Kidage cyangwa German Wave mu Cyongereza. Muri iki kiganiro yagiriye kuri televiziyo cyayobowe n'umunyamakurukazi wa DW Wendy Bashi ufite inkomoko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse afatanya na Tina Gorhasa w'Umudage. Mu kiganiro kitamaze umwanya munini cyane, Perezida Felix Tshisekedi yareteruye yivugira ko igihugu cye gicumbikiye abajenosideri basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 mu Rwanda. Yavuze ko Kongo izabona amahoro Perezida Kagame atakiriho. Anemeza ko M23 ari ikintu cy'icyuka kitabaho